And well, shanka well kelka pai well. Ron kinadang raw wide jendang raw wide diech. Jo bialing guasame. Biatin tuok biakaling re which ka sa Sudan. Kan kono niam tin ban lat guasme ban rach. Ekwi pot kang chol. Ka Riëk Machar ke doblam kananetin ko kena kone cha yiën re which ki juba ka do mishor lot. Leader aspele mayu ta danen kwa ke chenga jeka je ka do mi tel peri re which ka South Sudan. Na me bialinga she siasa. She den wade ka dak. Jen te kon cholo no justice ki lat tuka lat mala kana do badanan bi South Sudan bo niam kaja kana content ban lingwata me jin gorno bi subscribe shungne kel ke Nuer online TV channel ko jin content wok be kulangach bi ajo the TV akaling ko ken ke very important along kaji kane diala kokien ban jome ban jelling ken yam katen kon lat karodian potkang jen ngwet arami bum bum one of the strongest is one of the most active young leader right with South Sudan jen ngan me pel tege pelpin ka jen ngajalat ramla led bum ngai kone cha kwanyala minister a politician ramun no ka jiwide nok ne diala re wika South Sudan wona ka jor special de kolar no nok gelung re wika Nasser doron dab jeten gwine diale langwet midday generation dere jager dene dial dere kager ka tadanen sha leadership de sha jenen kaja ka tadanen sha rajala roj kaja sha jenen ko mi sha roje la nyinte ka tego la kalade no money potkang ramimo mubum push rewika South Sudan de larno jenna kuäär bum ko rey lene ka dial ca jojano gatkel mogwa katin dial kone lede taja kwany loro bangane la ramimo la Minister of Petroleum kwany kaja ko jengai ka jeno te ka luang la ran mo kwany jela e kwany ko cha man gwa dan di ledwe cha janen cha je kwany bang chi Riëk Machar cha pot kang chi de kwany bang ka ji sel pa ker ma yadi ba cha pot kang chi de kwany bang ko en Minister of Petroleum cha je kwany loro bang chi Riëk Machar la ja kwany kene dial kene ten wena mo pot kang kwany ke je ne dial ko jen ngai ke je no ngwet mo luang lat ka ngajet dial kon lat karodian jen do bran kwany ke je potkang ke jen kor gwada shiwene kana gwada kontena yeti ka some challenges tingwana long ti eten jen kwaja targeted kalat kuma jajor goin ke je ka tungwan ti chilet jen ti joko jen go jin community do kaneten kontin daka South Sudan lo chajeling ke rigdial kone lat korodian rewi ka Nasser ngwani ti sha tuok ko dwal na ke potkang kemen balat ka gwadan danen ngonyam ko ma sha ngaje no jine jirami mo mete ka luang ki tika power re dwar andan bitin kano ka jene kun kanga jeno Nasser one of the counties re which ka South Sudan among the county and wo bumelong ka siasa kanyok Nasser jen gwadan jech
kwar dia rodien tenalong ki jan gwa dana to kuma teten ne ga jan 1991 declaration maybe Dr. Machar bike ga kane John Garner ma biure Nasser me dana shanga Nasser one of the strongest place ka liberation struggle ka shi ramishit ke potka an charo jeyten malat kontok potka bom de be ka community de che bom che jekba be community and rami mo banok ko ta danen che tegaje ya nyoda gwano te kalwang micha jeka jeno benonga community member ko lore wike south dan rami mo ngai kanu luang roda potkang shungne dial kore Nasser community shunga kore shung community tin ko kente ko te ko kore ko gwe ke jelo jene leader ki both mala tok la jalade kala roje bo ka ta dan der community de bo der je defend ke je mi te ke mi jeng mi chupka ke de la ro ne me shegwa ne me shi chong mi chuina ki te ke ri ke tok la pot kang la joje la no ne me chen do dan na den yen ke je logo mi chupka community logo mi jek logo insecurity dan to kre duare kere duarin ka logo man jega togre wi ka sosdan kelio ka kuiko na ka je shemane ke shungna kel ka potkang cha gujen ojen te ka lwang ka kuje mo cha la rami mo mi go keno dong dele la kuer ki ram na ka long so kuje mo cha jene tret ka kuma kir me yadit ajen mi nyer ka je gui kenen no ne do badanen shunga kel ka kuma spele mayo movement and Riëk Machar jaga jako jen bala Ramadan en nyer ke long ko gwe jen ote ke influence ka community shang men tele je dich ba de dan te ke je dunga spela yo ka community tiken ke ngwane ken golka ti shunga la community ko gwada dan betin dor dan betin chike je spela yo ki ngwan kondetin but ke ngwan la de je gwada dan chire ke to mu kare ki kananen bom bum je bojan bom dan bum community de ne me che jago baje target kum kirmi yadit potka ngen chaja gwanya no rege dan ci to kana sir te tetten rege ci to ka jen pay diok ron kin dang ro jen dang ro bakal duno ne ten ngwan ngona ten ngai ka tok ngai jen wo tele je tetten me ci oda lat jen chaje chagika ka chawi de charuk tungwan okay kada tone ka kaini ko gorge jen wo bi be kuma spela yo be je ban pin shir me dane ko gwade dane cha yiën ke je cha kamrar ne cha jugono jin potkang kana gwa Riëk Machar chelok no kana gwa Riëk Machar medan e shi gwa mo she nok wuri chalke Stephen Parkour ramkel ambassador of peace ka kuma spela yo malaro ne jen ka kui mal kam spela yo ken kum kirmi hadit in a state me cha la no na information me cha no ngane kana confirmed but me cha lat no support kan ke logo no bagwa Riëk Machar be kan ko cha gu no Riëk Machar ko jen ngat bagwa ndanen te Riëk Machar ten be kan bude shalka me bul mel bagwa kirmi hadit be kan ban mo kan pot kan kan janok cheng me cha je pressure ano chwa nyo lo re ti jen shu garame Stephen Parkour shu kan dol yu kan shu dol ka Palm African Hotel ka chwa yu kwan la interim chairman jen taye dan shoda lat en pot kan arami mo millus Riëk Machar lude je ka kwere lude je ka dide ka lude je ka chiang ka te ka pare da ba lude je chemishana me che de ngai che de lan ngai jen go Riëk Machar is the right person ko be South Sudan be lead ka do me gwa ko jaram dan ko direction ko la lat connection de ka ta dan ke connection pot kan ka spela mai o che jago ba je lok kana rege dan chi le to kana ser char dial ti cha connect and then chaga charge ko chala ro ken ekanetimo chi kan Nuer waya mi ken jogno nyenya ke dina as PDF bana me ngai ke jeno chi tok e kach
Dr. Machar again the first president ke leader of SPLMIO jen baram mo me cha gwan bo ka tai dan ne shirike to ga Nasser the same thing a cha potkang cha ja gwan ke je ka cha dob lamba cha ja gwan ke je kana ne to kokien tin te kel ke ma den dial chup kan badak ne de to teken rete jen ka kana dial konen te ka koden ta ma ke loka cha kan dial gwanya no teke tet ka Nasser incident do badana gwan ke je ki gwan ke je ne dial tilar ko ri ne gujre wi ka so Sudan ngai ken no na me e politique e siyasa waje na char ki plan mishalat pinko ba kuma spela yo ba je yar ba kwarkin la top leader chitka Dr. Machar chitka potkang chitka doblam chitka netin ko ken ba political career ka ba je en e kirmi yadit akano shaga bunno ko jiso Sudan tin ko ken dungno bunwere kanok ajen dan le road chicken use ne me lobby ken so Sudan ke le kan Dr. Machar jakka gon dire karam jeng ne jen kan ngai kon kirmi yadit cheru kurun di alta development mononga le na dor ken mo na kamanda dien Dr. Machar ngai kon diala no jen a major figure e wike so Sudan ka politic ka korun tongwan a kwerm dit jen one of the key people ti kor sheter kor kumala nongan walle mukule independent le nonga ka so Sudan aram kel medit me chela no da ro de chung ke 2013 jukim yadi chojelok cho violent cho talk jen ku civil war kula talk je ke 2013 re kwere ka dial te chete ka challenge te ngwan long ti chejek ko ne den konen te ka kel ka ne ti corruption ti kana lat ka Dr. Machar che corruption che gore jen wo de South Sudan der la democratic country ste ga jo chala ro chang South Sudan ngode a young nation ngode de kon we dan de kon handle ka do me da la democratic ja ko de ne dial de ka luar de land development re which the corruption de and the tribalism de which de no chikir ma yadit chajano and Dr. Machar ken gwasame chaga nangwa lok ken several SPLMIO official Dr. Machar potkang doblam kenetin kokien cha lugden cha ja tukni me chana ling ne ka changa jan dang ro de ro ka che kona nen chang jan dang ro de ro ko pai bongwan ron kin dang ro jan dang ro de tich kuma kirmi yadi che court che jare alaka ilugo mo che je tukten shekan kwara SPLMIO kan dial che kan ngre lo men nang kare lo ka je ajari ge dan che to kan Nasser me chin Nuer wayami chiki nyen ka SPDF ko chiki nyen da wit ko a local militia cha ko rakwi kwar Nuer tentere wi ka juba kwara ti Dr. Machar teten doblam teten te potkang teten ken wo kare wi ka juba ka do mi she larken lare ji gat lare nating kontin la international community te ji Africa Union tikaten te ji European Union tikaten te others peace partner wona ka South African ba tikaten ne dialati kaneting ai ka do be dan wo Dr. Machar we ka je re wo ka juba shewo ke show de lora bang chimala na ara we ka bom no chi nok da ka lwan ke power we ka jamo do no charge pressure na me de to ko kwadi album mi jiram chi ro do bare we ka cha gor no dong be mal be la ja chwal ke bay jogo no jin mi no je no bi mal be ben lo ni re we ba ji gang jen do be dan we ka je shewo ko jen no go ba lo ka kwere re wole ye jen o cha jogo no ne na ba transitional government ba je form jo yo nok transitional government ready to take power sharing male dana ku kana tanke 2018 jen kana kirmi yadit amisha plan already can but right now china mo cha collapse mugui kone and kum kirmi yadit maybe Dr. Machar be punish kana je kware no because of their political opinion or their tribe nyod dena me tele tuong meten
tele ter chon ka miaten ko jen mo kwaji o kef gwa mi mo chi rol surrender no bamal bajenung ko chwin mo na lar ko me korne kan kor kanatol bado chwin mon chi kan lar no bana mal bana jelat jen be South Sudan beta mal ka jam dino chaken ne to ngare wi ka South Sudan ke jen gwasame tiken no ngum yan kan ku mu jes pele ayo members korodin kan ngum kan wore ka jamo you know ngum la Nuer politician ke Nuer official kan la blame re wi ka South Sudan ke ene mi ci to ka la blame ngum la yan ka ke a cheng na mitala mi jeng mi shan la ba ju yen ka dwer mi lat ke kume an kume kirm yadit la citizen ni je wech gorkan South Sudan ko der la wech makwa but longa lo kirm yadit jene corruption alat ke aten mutong malat ke ane diala ke tepinda atele mugwa mi ba jigne ko ken je ram loga be je del doaj pin lat ko de justice ke tok de jalat lung mu tok dio je che dia ku mes fela yo korwal chicken dia Nuer korodien ti ke juba ti ke bor ti ke bentiu ti ke nasser rewi ke South Sudan kelio era mo mi che ber che jalat de di luk chet ke kirma yadit ke 2013 e che korte to ko je ka luk de ke queen kware yo jeno de kirma yadit de jenan kai brit court ci Riëk Machar no chere jakan special court dan lat kare wi juba jenene me politic anyok ngot kan ko kon gor ne de kon de ne luk mutually hybrid court kirma yadit che lokono lokake hybrid code ala criminal war la kanang ten kan including point e ker yadi dare uten mi che to gono Riëk Machar chaje lugon wana mo manager point bo de lukten wana mo so do la kay mission na mon ka jodan ngaike doblam mi wajan rami mo mela Kuäär dung de ne ka jen bo lere kel kan di shwal ke sid sam jen chaje yiën ka chaje chenga jegbo wude shwal ke e pol nang so mo lere jegre ti jen nyodo gadi ko kan wore jen ko target ke jemo cha target ko te ke reng mi kana lat no riga dana to ga kam ngane nuori kene SSPDF de ni kirmi yadi ken jen go dana to lekten kwa lo blem ne kay wo ngumi shin wari kun ci nyenyo kay deyna kam ne point den kene ko la jang na kene nyen kay deyna more doare jen ta dan le ro den tama ka jo chala the international community kene loñ Riëk Machar jen be mal bi no kene ji kwara mugor ka South Sudan no balaw dorma gwa aka loñ ka wona ka potkan kan ne dial ko nentre ti jen ko de kan wo ka mo de ka mal de kan lat la peace negotiation de kan lat but room not ka kere ti jen no chaga kamrar shaka ne kare non ke false evidence eye witness ne ti shakan na mo wache ben jang na South Sudan ko bete kamal jang South Sudan ko be jek President Salva Kiir ma yadit cha janya lonko Kuäär jen ngat ke jelong ne diala no dwale ke Riëk Machar ke u che gorno te ke free and fair election midelat la national election ki queen kware medan me ci Riëk Machar to gono dara la daro de chunk jen 2013 ron kin dang wal joke dan ana sho Kiir ma yadit cho civil war sho je introduce gwad mi chine di chop ke kine wonyam chin wari chop 20,000 wonyam chik liutin more than 400,000 re wike so ran ke liu chik liu kur mo chine di wan chek na galong sho goro be Riëk Machar be jen re wike juba ke jen 2013 me kur me je talk wena mo chu Riëk Machar sho ro do ko jen manan la lat ke ram lugo ba kur be jeter otherwise ne chi kana chu nyon re re but Riëk Machar che goro be jen ina jo wana kur me kana talk jo Kiir ma yadit ko mi jini yiën rami mo metien ke mide yeno ka ngade kel ke election kel ke bi yiën ka jano te ka to ngwan lat ko de no won
la nyu da no ram mo cha kor che ngo ko gor jeno bejinak Riëk Machar da bar ko che gor no banak Riëk Machar jien no chukir mi yadi chu Nuer yo nak mukula tek December 15 16 mon el massacre de dana inshallah da kum kir mi yadi look kir mi yadi ko bimal ki ba ko inkwar ba jalat look national election ramlaro boro da chung ko wajen tama shi mi shinde ke vision dan de ladja shi jabai ko Riëk Machar mo goro so dan de developed de jeri alaka chare dul gor ka dul walti de alde kan wano but kir mi yadi ajaneno gor ka na kwak ti cham kan ka chire to chi ka to so ajan do be dan to kor ka je Riëk Machar chu jen 2015 16 chu amal chu alat Riëk Machar chu mal chu je nok jen do be dan ko SPLA ayo kwa jel form ka je ko chaje ko no ter Riëk Machar tele jengu tele jela dur changa kel kana kulat kital mi chalel but lo ka je ko jen chala bro de chung right now ne dial nen yengeti shunkel ka Riëk Machar kati jenen wale kwa ka target ka kui 2013 ya dan shi te ka dur mi chikana lat son me mediten men bi angach what kang chule one of the youngest South Sudanese me ku big role ko ja play so ramen naka ji duaren ko naka je rewi ke South Sudan ramen dit me goro de tegde de jagang ajen mu guina tama gor kum kem yadi do dare je changa jek dare je yar dare je mu karik ajen en yana man tama ti dial kwena ka jode men point de en lugo me lat ka je jode kelio jen ta dan en yana gor ga jeno kwa je blem ka tay dan ci korche to ga jere wi kanasr ka kui majure dan ci liu kan ne dial ko kente ko de ci liu wal jente ne ka juba je woje kan ne te ko ne ngai ke me je ga dan e to kan ne ko nakka ni rei lok tel mi chala da long ka kwinen ko ne shana la civilian te jana ka chemical tel mi chala ka kwiden ka jen gwa da na pot kang tin andor da na shana ka shagan na kan dia and yet kwa target ne je gor jeno nakaje ngap keje mi ci dem tok me dong ko mi dere tok so dan de la jan dak da kelio jo me di yeneling ka shang wel jok ka pai wel la jilat bikon look en bang man dien ban jeleng ko men be pelten ko ne chaja passport ban chongo gwadamo nyaga ne de ko kien ka ku subscribe